Good morning. Ngasigi card ki message email se ngasi thangju numit ko thangju numit number ahambada number se 93 lere color dana purple and black ko ado sisina thangju numit ki lere ko ado ina chak thongbada kitang kainoma pot amam sum hapo ana ko thangju numit ki na haraga di asau drop ama katang ojo hapo ko mustard oil se refined oil na taba ko hadi asau se akoina kainogi saturday gi like koram chapa matam du asau se katra dum adumaina hadi kaino kattena refine gi thau do kattedana ko akoina chani mandir da kai da khoram chapa matam da aduna asau se oina hadi happy ba kitang aduduma tawba yai ko cleansing ke ka tawba ko pa maloi yai ko iruzabada thum hapa white bada thum hapa ko pa adumba mayam do loina tawbiyo thangjo oibani na ko aduduna adu oire aduga amana ko crystals ko hadi crystals e adum khara aina khara di post ti dum tawe ko hadi post taw basi ko hadi inquiry dum taw bira pagai shukai te ko hadi hanjo halle yari ngai hadi hanna badi hona bane instagram and keno da hai tar ko facebook kai ka da so adu whatsapp directly thara go directly so dum khara di halle hadi ngami ngai di hande halle ko reply me am se ishaga ko hadi aigi needs to gi matung in shi ba hai tar ko hadi karamba crystals ina hena chana ge ko ki hadi crystal healer gumba da gi low ko hadi crystal low matam da only just hai tar ko ngasai ge ko na online da pop up tor ko kolakpa adumaina adumba hadi just randomly pangshi da season ga no ba sum aigi darkar ko aigi rashi aigi needs adugi matung ina adumai toraga use to bi ba crystal se ko natabi da hoi online da mayam ama le ko jo ai ko jna wa ina crystal healing gumba crystal therapy gumba hadi ai how kano tam dringai da ai shu leiraga dum use to ko khangsu khangde ko matam du da kamaina hadi ko magi kana ba su ga sham phang ba oi gi de hadi poto sengda ba hai ba mayam leibani na ko aduduna genuine oiba pot adum kano tawba hai tare ko mafamdagi lawbiyo aduga hadi aigi darkar dugi matung ina ko adum hangbirapaga shu kaide ko instagram da oiro ama do oiro dagi hadi hoi call dadi kitang ai receive tawba ngamde ko aduna aina call tawba dadi hadi loi paikhat pa ngamde ko aduna hadi whatsapp message thabiro ga shu kaide ngami ngai dum hande hanjage ko not only kano khatangi watch na tawba tai ba ritual to ko manifestation gumba hang pa du hadi adum aduda su ngami ngai di ai reply adum tawba ne ko hadi yamandana khatang ngamda ba khatang ai ko aduna hadi crystal ki query oiro amo oiro message loina ma dm tawra kera natraga hadi whatsapp tawra kera khola kera ko adu loina tawbiba yagani ko nangai di whatsapp message reply han bangam damni hojiki oina haragadi aigi team na dum reply han bigani ko somda aduna dum tawbira pa kem kaide ado ngasi gi oina ko ngasi gi kari message lege haibada haipedi ngase ko thangjagi oina sidagi card number 1 card number 2 card number 3 ko 1 2 3 sidagi ama choose tawra se ko aham bai se consider ani shuba consider natraga om shuba consider haiba to ko first card ta la I se ko sida aham ba khoida la ipa card ke hadi udra ko card chile kaino taw confidence yamna layo ko ngasi je thabai khang chathok toine khotoine haragadi confidence yamna layo mi punba kotpa gumba ju katang laigani ko aduga challenges laigani challenges lairagasu ultimately ai adum aina tawdori ba thabai khang du da haidi ko success oiba ko pa adumaina piri aduga amana ko haidi kaino sing se hai tare ko hadi loina lift up taro podo hadi problems leire ko lena khala se bana hange ko adudagi tholakpa natraga hadi hogolakpa harasine ko adumai taro hogolai ko aisina ga hogot mangam da na leire natraga no to gom de narami khala se na bulungan ngarang na de hakjang ngam da na phamaga hepaga lerame khala se ngasi gi na haragadi hogolakpa ka khalakpa ko pa adumai taro ga piri ko sisina ahamba card ki lere ko hadi number 2 gi card sinam kai hari ge ha ka sine indicate so se kai no new financial opportunities gumba lakpa hai tare ko hadi paisa nungshagi kai gi matang da hadi financial gain gumba kai gumba lakpa ko pa adumai tawraga lei ko ado profitable oigani ko hadi dukan ga phamba mi gumba oiraga di paisa ga la sum nungti gi paisa gi thabak tawba mi gumba oiraga di hadi financially kai gi matang da hai tare ko amuka hena profitable oiba khotpa mai tawra piri ko sisina number 2 khan bangai gi ko number 3 ko number 3 sina amu sida lei se ko families ki damakta yamna ngasi se kainom tongning bani khangde tawi bani khangde amani khangde nupa na khan bani harase ko taragadi ai families ki damakta hadi care concern se yamna leiba do hadi moi ki damakta sima tawbige sima leibige ko pige haina ko nupi oi taraga su ko yamna hadi
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯌꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯒꯅꯤꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯒꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 35ꯗꯒꯤ 8ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨꯅꯤꯊꯣꯏ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ 12ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 35ꯗꯒꯤꯅ 3ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 55 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤꯅ 6ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 12ꯗꯒꯤꯅ 8ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 55 ꯐꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤꯅ 8ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 19ꯗꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 2ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 9 ꯐꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤꯅ 5ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 13ꯗꯒꯤꯅ 6ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 98 ꯐꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯀꯣ 8:15 AM to 9:42 AM ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 12:35 PM to 4:55 PM ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 6:22 PM to 7:55 PM then 9:28 PM to 2:08 AM ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ next day ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 5:14 AM to 5:14 AM to ꯀꯩꯅꯣ 6:47 AM ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦꯁꯦ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯀꯣ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯟꯕ ꯈꯇꯪ ꯂꯩꯕ ꯈꯇꯪ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒ ꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯀꯩꯀꯥꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯅꯗꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯑꯣꯏꯔో ꯈꯣꯡꯎꯞꯀꯨꯝꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯐꯩꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯒꯤꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯡꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥम ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯩꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞꯀꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ